Prekjuče je bio izbor za pesmu Eurovizije, na kojem su sve zemlje Evrope i Australije iz nekog razloga poslali svoje predstavnike na krvavi duel do smrti. Ili pevanje, jedno od ta dva. Ako niste imali vremena da sve odgledate, ja ću vam prepričati sve i oceniti svaku zemlju, plus predstavnicu Srbije Konstraktu, koja je pred kraj izbila na prvo mesto. Serbia is number 1 right now. Pre nego što su Ukrajini poklonili pobedu. Da počnemo. Nije loša pesma, koreografija plaši, trojka. Imam mnogo čudan odnos sa Eurovizijom. A kad kažem čudan, ne zanima me. Posljednji put kad sam bio uzbuđen za Euroviziju bilo je u obdaništu kada je Željko Joksimović sa ovakvim obrvama, da, kao obrvna zaostala osoba, ljubomoran sam, ali sa ovakvim obrvama osvojio drugo mesto. Letonija Fruit Ninja Tribute, lagana četvorka. Voćkice. Da. Jeste znali da Željko Joksimović ima igricu? U igrici možete otključati Željka Joksimovića u mantilu, u košulji, ili ako ste baš dobri, u šalu. Zašto? Why? Litvanija dvojka. Sad, Švajcarska ide na taj plavi kao loš momak, kožna jakna, Michael Jackson bad moment, ali to ne možeš da uradiš kada si građen kao čup pohlepe iz Yu-Gi-Oh-a. Kec. Sad, sviđa što se sve zemlje predstavljaju kao po 5 ljudi izlaze kao a ovaj debel iz Švajcarske sam izlazi kao Stop it! Što jeste zeznuta stvar kod neutralnosti. Znači, da, izbegneš sve velike ratove i katastrofe, ali nikad ne dobiješ na Euroviziji. Slovenija ne znam. Ja ovako zamišljam Slovence uvek, nevezano za Euroviziju. Trojka. Ukrajina, Icy Tower Tribute, trojka. Što se tiče Ukrajine koja je pobedila, vratno politički, ne sviđa mi se, baš mi se ne sviđa. Zašto mora politika u sve da se meša? Kao mene kad pitaju, Buraz, šta misliš o XY? Što je briga šta ja mislim, brate? Ja možda nešto u životu bude za razvodu. Burazka kec ne moram ni da gledam. Zanimljivo je da je Željko Joksimović 2002. godine izgubio od Ukrajine. Prokleti Ukrajinci! To je za samo 17 poena, znači... Mislim da se čovjek noću budi u hladnom znoju, razmišljajući šta je moglo biti te tople prolećne večeri u Atini. I to je prvi od 5 puta u kojima je učestvovao na Euroviziji. I pokrećemo ih sve. Ali zar mu je stvarno trebala igrica? But I ask again, why? Znate, moram te skinem. Holandija dvojka. Moldavija, ništa mi nije jasno, imam osjećaj kao da je ovo njihov, ovo je Balkan, ono, iz paralelnog univerzuma. Trojka. Portugal isto kao Konstrakta, samo mnogo gore. Kec. Posle Željka Joksimovića 2004. sećam se Marija Šerifović 2008. Znači bio sam u nekoj ekskurziji. Da, iz nekog razloga svako sećanje vezano za Euroviziju mi je kad sam bio na ekskurziji. I onda posle pobede Marija Šerifović 2008. 12 godina nisam znao ni da se održava. Ali i tada sam volao ovo smaranje dijaspore da glasa. Tako da, dragi prijatelji, rođaci, rodbino od rodbine, prijatelji od prijatelja, i ako se ne poznate i niste se čuli godinama, molim vas, nekako vide kako se glasa u zemlji u kojoj oni žive. Cimaš brata iz Austrije s kim se nisi čuo godinu dana. Pa prvo da ti izjavim saučešće. Nismo se čuli od očeve smrti. Izgleda se u zadnje vreme čujemo samo kada su smrtni slučajevi u pitanju. Slušaj, čudno pitanje, ali ti telefon pri ruci možda? Da inače stavio sam da se skide igrice. Znate što mi nije jasno, zašto je Popstar by Zzeljko? Tako se zove na Instagramu. Zzeljko. Nisam siguran da je Zzeljko prepoznatljivije od Željko jebeni Joksimović. Ne znam koga je to savjetovao. Joksimović. Just Zeljko. it's clear. Hrvatska dvojka. Danska mix Billie Eilish i Jennifer Lawrence dvojka. Vidiš, ovaj dečko može da nosi kožnu jaknu. Cool. Trojka. Dok se skide igrice, ja kapiram Željko, verovatno osjeća da može bilo šta da uradi. Znači, uspešan muzičar, drži televiziju. Znači, šta god zamisli, to postigne. Osim pobjede na Euroviziji. Ali šta je fora? Ovo nije moralo. Mislim da je svet mogao sasvim solidno da funkcioniše bez ovoga. To je sve.
I onda mi se posle 10 godina sa Hurricaneom vratio interes u Euroviziju. I to nema nikakve veze s time što je Sanja Vučić nosila ananas majicu u Holandiji. Znaš, i posljednje 2 godine intenzivno pratim. I zanimljivije mi je komentarisanje i slušanje mišljenja i fora na Instagramu nego Eurovizija. Island... Ovo može, ali u El Paso City-u na Zlatiboru, ne na Euroviziji. Kec. Zašto žiri iz Islanda nosi milje na rukavima? Grčka trojka zbog ovih Inception stolica. Šta je s ovom igricom? Ozbiljno igraš kao Željko Joksimović. Evo i Jovana Joksimović. Ne znam, vrlo je čudno. Čudno, jel smem da primetim da je čudno? Zdravo, gospodine Joksimović. Zdravo. Muzika on lock. Ovdje se nalazite od subote uveče. Ko ste vi? Zašto se ne sjećam ničega? Ja, Željko, neko sipa nešto u piće. Gde sam ovo ja? I zašto osjećam ovakav bol u guzovima? Norveška kao da pokušavaju previše da budu ludi. Kao what the fuck say, ali sa 8 godina zakašnjenja. Znaš, ovo je sad već kriše. 2. Luđe bi bilo da ste normalni. Jermeni je koreografija u onim prolazima za parking. 2. Italija Kec. Francuska 4. Do sada se nikada nije desilo da pesma pod rednim brojem 2 u finalu pobedi. Evo, obožavam ove nasumične statistike koje moraju da ubaci da bi popunili program, kao Đoković kada je servirao desnom rukom na Roland Garrosu imao je 13% uspeha kada je njegov trener nosio crveni kačket. Utorkom. Danas nije čak ni utorak, znači što vam pominjem, ali... Gdje smo stali? Drugo pojavljivanje Željka Joksimovića. 2006. godine komponuje muziku za Bosnu i Hercegovinu. I nakon razočaravajućeg drugog mesta na Euroviziji 2004. osvaja 3. mesto. Bosni i Hercegovini! Deco, ako išta treba da izvučite iz ovoga, to je da nikada ne treba ni da pokušate. 2008. godine opet komponuje muziku. Inače, zamišljam Željka Joksimovića kao ono ludog naučnika u studiju svake 2 godine, kao ovaj put ću im pokazati! I završi 6. Ovdje igramo kao Željko Joksimović u njegovoj rasturenoj kući. Sad ovdje u ćošku vidimo slovljenu policu za nagrade, na kojoj bi vjerojatno stajao trofej Eurovizije. Da ga ima! Australija. Kako ih nije sramota da se pojave na Euroviziji? Ne zaslužuju ni 1. 0 za ovo. Azerbejdžan uvijek mi u glavi naši koji im daju dosta poena. Uvijek ovako. Azerbejdžan! 12 points from Serbia. Azerbejdžan! 3 poena od mene. Belgija, Jaden Smith propao 4. Mogu da zamislim 17 naših pevačica s ovom pesmom, tako da 2. Sad igrica je kao ono pronalaženje stvari. Ne znam koliko godina imaju ljudi koji su pravili ovu igricu, ali piše kao da nađete telefon. Ja ovakav telefon nisam video od kad je Marija Šerifović, za razliku od Željka Joksimovića, osvojila Euroviziju 2008. godine. 4. put. 10 godina posle Latine, 2012. izlazi sa svojom pesmom. I još luđim obrvama, veoma dobro prolazi. Ulazi u finale i osvaja 3. mesto. 1 6. mesto, 2 3, 1 2. Mentalna snaga ovog čoveka. Brate! Ok, sad razumem zašto pravi igricu. Svako doživljava teške trenutke u svom životu i to je nešto što nam je zajedničko. Ovako ja sastav u 3. razredu kad pišem kao svi vole leto, pa i ja. Estonija opet neki kauboj iz El Paso City, 3. Finska, ne znam zašto, ne bi mi iznenadilo da ovu glavuđu vidim kako šeta oko školice ili obdaništa. 5. Kec. Gruzija zanimljiva. 3+. Izrael izgleda kao neki borac skeč. 3. Malta, bukvalno reklama za Benetton. Znači, inače snimam dosta reklama u zadnje vreme. Bukvalno od kad sam obrio glavu, ne znam se sažaljevaju, ne znam što se dešava. Znate kako znam da dobijem ulogu na castingu? Dolazim na casting i zatičem azijatkinju, crnca, devojku s ljubičastom kosom
I dolazim ja, ono, da kompletiram egzodiju. Ne moram ni da čekam da mi kažu da sam prošao. Već se sve zna, ali da, Malta dvojka. Znaš što mi je najjače? Pređeš ovu prvu misiju u igrici i komponuješ... Plane moje. Znaš, kao igraš ovo s rotacijama i kao... Brate, dokle si stigao? Ma, buraz, ništa me ne pite, nikako telo vreteno da pređe. Ne znam, brate. San Marino Cats. Irska dvojka. Crna Gora dvojka. Nosi neki srednjovekovni pancir, ali u isto vreme i duks. Makedonija trojka. Ne volim na Euroviziji što bliske zemlje uvek daju susedima 12 poena. Mislim, kažem da ne volim, ali onda se iznerviram kad Crna Gora ili Bosna ili Hrvatska ne daju Srbiji 12 poena, tako da, eto. Poljska dvojka. Rumunija poslala Ricky Martina. 4. A Švedska se isimala za scenografiju kao Janko za Gold Digger Prank, kao. Ubacite im krug samo na sred scene. Dvojka. Velika Britanija inače lik ima 14 miliona followera na TikToku, tako da hoćemo da mu budemo na dobroj strani. 4. Španija, opet El Paso City, ali trojka. Nemačka cool, Nemačka četvorka. I konačno dolazimo u konstrakte i reću vam šta mislim. Biti zdrava! Ali pre konstrakte, 5. put kada je Željko Joksimović izašao na Euroviziju sa Knezom, nije vredno ni pomena, zato što je završio 16. Verujem da je bio s pištoljem u ustima negde, kasnije. Tako da verujem da ova igrica počinje negde 2016. Nakon tog 16. mesta i celog tog besa. Da, konstrakta. Biti zdrava, biti zdrava. Mnogo unikatno, a ne osjeća mi se pretencijozno. Ne mogu reći ni da sročim. Da, mislim da smo lagano zaslužili top 3. Ali Mario, nikog nisi ocenio s petisom, pa ko ti je najbolji? Najbolje sam ostavio za kraj. A to je delegacija Češke, koja je na iznenađenje mnogih uživo recitovala 90 minuta Stojanove zajebancije. 5 od 5, majstori.